Kapitan Enteng! Umaykan ba daw ang tamangantan? Anya ka di ti masida. Jay inalak ijay bangkag abunga ti singkamas kan palang. Manahin! Na, Porgay nagmatan iti root! saan aruot daytoy? Kat no nasustansya dagitaw. Ha! Makaumamit nga raw no isula nga isa! Ha! Agtubon to ugot iti bagay! Ha! Ay nasan kan nga reklamo? Imbagkit di at adda. Basta! Awan ganas ko na mangan! Kanayon laing nga nakasta ti masida! Indas kikiday! Papanam, katrabain. Ha! Inak man nagremedyo iti naimas sa masida! Pagremedyo ang kumangay. Bukod kung dito ay diskarte, tuyang. Ha? Basta guray ka, tainton sumangpitak, at danton na imas asidang inta. Ha? Sa bahalin sa manan ti pampanunutan ba daw? Di ka mangiramraman? Anya mangiramraman? Di kanto pa'y pagsidsidain, makitam. Aha? Di kanto pa'y ilutlutwan. Sapay nagsadot ka ngaglutaw. Nakitin, napno makaawit ang kadagaws. Ha? Asitiglaing di papana. Nay, anya ngay deta yung sangput mo. Abuyo na itaw, Ha? Diniliw ko ijay bakil. Anya nga abuyo? Kat no native mat deta. Native amanok. Nagbit kan nga ino ijay bakir tinang tiliwam. Basta abuyo na ito, Awan ti akin manok. Anya nga awan, kinurimus mun samot ijay pagapapunan da. Saan ba ta? Ayagtal na ka, apay, adda bakir di tarubayan. Ha? Ay, psst, shh, di kang tagtagaray. Para tiyemkit na yung tapno na imas di sida inta. Abuyo ko naman. Gumatangak man iti buggoong, Mare. Jay ka didak kalabute, wano tay basay. Jay dakkelin tapno mabaybayag amay boss. Isun tumat lang ang gumatangak tumanan. Adto'y maray, awata maun. Agyamanak. At to'y matibayad ko, Maray. Mabit lang tasuklian ka, Ay, agyamanak. Nay, bugoong mat day taginatang mo, maray. Ay, huwan, Maray. Agdengdengak namin. Ay, ni badungkaw, di na kayat dagita. Iso anang iremedyo iti naimas asidaan may. Anya nga tinremedyo na. Ay ko nagnanam nga abuyaw. At dapay nabati apang maluman nay. Naimas nga ron, ano abuyaw? Nabayagan day di pa nagsidak iti abuyo kay. Ubingak pa'y idi. Insang po day di tatangkaw. Nay, apa yan, Chip? Nakamisuot ka man. At ka di paregot? Kasanaw, awan mo tantay dakil ang manok kao. Hindi pa ka nagkumadag iti manok kao, awan mo tay. At dapay na ijay di kalman. Kaya't mo asawan, Chip. Idi lang rabi iti panagpukaw na. Wan pulain. At dapay di kalman kunak nga rudain. Nakita kasakbay nagapon da. Pag-apunan da ngay. Ijay basit apunti sa lamagay. Ay, amangan mo tano, napaniti sa bali akayaw. Chip. Ure nagapon iti sa bali akayaw. At da kumaita. Napay nga awanan iti nagpakana. Ay badaw, intaman kit di ije bangkag. Awanan ti masida. Iso nga intag puros iti kumpurmi di taan natang. Imbagladeng dengo. Ay, sanay. Ado pa'y tibabalin at tiliwan niya abuyaw. At ang sakit di pagpaamom iti abuyo Ha? Ay, Wayne. Mala, si kangarudan ti mapan, tainak man makisarsarita kadakiti kukumarik di tatersina. Saan man atila malawlawat mo ijay Ay kadepende no anya ti malawat dagiti kukumarik. Di iso mat ti dengga.
Awan manantay mangukop amanok ka. Ha? Sabay ado ti itlog nga ukupan na. Naulilatan. Na, Balot siguro dagi niyayan, ta inukupan na iti sumagmamanungal daw. apay nga agkarapukaw mo tanti manok mo, Chip. Sino nga ti agtatakaw? Kanya dyan nangig ko ngayong bagayaw, mapukpukaw. Ha? Hindi manok ko ang mangukukaw, tata. Tinakaw na. Sayang dagiti itlog nga ukupan na. Ha? Saan asayang dahi itlog? No balutan, ilambong mo, tas itamaon, kasjay. Walang sayang. Tano nagbalinda ko maapir. Santo agbalinda ang manok, di may mayat ko ma. Ha? Tangay ko awanan. Tinakaw damutan. Na, naglaingan nga dyan ang ala. Tapay di mo nasiputan. Ay, nakapsot ka ah. Mamuak to lang no asino ti agtaktakaw iti manok kaw. Ipakan ko kenkwana asi bibiyag ti kawitan kaw. Uwen ano masiputan? No saan nga ay? Kasanaw ang maipakan mo. Kumaray, anya ti sidaan nyo inton madamdama. Ni, apay nga umay mo damdamagan ti sidaan, Maray. Win nga rod, apay atipay si daan may ti damagam. Amangan kunak nubulong ti sidaan niya. Da kami kinibadong ko kat adobo amanaw. Ne, kanayon sakat amanok ti sidaan nyo, amare. Awan met nga rod ti makitak atarakan nyo, amanaw. Ay ikwa, ada pangalalaan ni badong ko iti abuyaw. Nagamo ka, dagita nga abuyo kada kayon? Aboyo nga ta. Saan nga ta amanok aniten? Umapal kayo lang, takanayon anaimas ti sidaan may, ay, enak man langan. Nagawidan. Imay nalaimbaga amanok ti sidada. Win nga rod, ay unay matan ni Marito yan. Adda ka di manin mapukpukaw ang manok mo? Adda, ay, numaduktalak lang tagtaktakaw. Diyak lang mo ti sawak kenkwana. Aguray ka, Chip. Mas daawak man kinitatabadong. Takanayon nga ibaga na ang manok ti sidada. Kitaw matarakan da. Pangalalaan na nga iti manok asid sidaan da, kat awan mo't manok da. Day tangarod ka. Chip, nung ay agronda tayo. Saan? Ha? Nagronda tayo. Oh, Saan nga umay diag tatakaw. ayunan niya. Saan tayon tun amaduktalan, no asinaw. Talaga ang nalaing ka, Chip tanod, Chip. At dapay da ito'y dinawat ko idi nga adu nga aspaltaw. Kas to'y ti aramidag. Tapno maduktanak no asino ti agtaktakaw iti manukaw. Sigurado nga isarunuda manin di ukup a manukaw. Ikabil ko da ito'y narunaw nga aspaltaw. Iti batog ti pagbatayan. No agbatay ti agtatakaw. May lumlum ti saka na. Narigat tun a makakal. Ikargat amin da kitaw. Tapno matiliw kon ti agtatakaw. Papanamanain kat na rabi ay. Shh! Inton sumangpeta. Sigurado nga adan tumanan pagsayaatan niya isang petaw. Manok ka di manang. Shh! Sa uka siya. Kumkomporme ti salsaludsudan. Apay aya. Sige, innakaw na. Inayad. Asidega ka, itayan ti mangukup a manok ni Kwarog. Ha? Ne? At dapay inkabil na apagbatayan amang gawat. Ay, agyaman na Kwarog, iting kabil mo apagbatayan. Batayak akas to. Lumlumdag mo tanda siya ka. Tulungan na. Naunag mo gayam. Tulang.
Ay, gagayam tatakaw iti manok, ha? Ay. Manon tinatakaw mo manok ko, ha? Ay, saan kwa raw, sana siya, italaing. Nagululbog ka. Ha? Bistado ka. Ay, tulungan na. Adan samot aspalto ng tisakak. Sakbay tulungan ka. Ipukaw mo pa yung asikati agtaktakaw iti manok ka. Ha? Mamintal nga ipukaw mo. Ha? Ay, kababain mo't ako araw. Ay, maasyan ka kanyak. Anya maasay. Kakasyak nagtartarakay. Sika, day talamang taktakaw ti araramidam. Ha? Ala, agriyaw kan. Ay, raw mabainak mo't Ay, pakawanan na ka din No di mo ipukaw asikati agtatakaw iti manok ka. Panawan ka nga ro dito yan. Ay, aguray ka! Di nagpanpanawan Ay, sana ka makapanaw dito, no di nagguyudain. Sige, ipukaw mo nga ro ng timbaga. Ay, siyak! Tinagtakaw iti manok ni Kwarog! Ay, tampay. Tapno at dapag nakmam. Ay. Madidigra ka mo't siguro si kang agtatakaw iti manaw. Ay, uwinain. Sana ko nagtakaw iti manok! Siyak nagtatakaw iti manok! Apayan pa daw. Anya kinapasama. Nagngisit dagita sakam. Agingga dita gurong ma. Inikan ngamin ni Kwarog ti espaltaw, ti pagbatayak ko ba ang mga ala iti manawk. Nakita na ka? Uwin permiti babain ka. Pinagriyaw nakpay imbagag asyak tagtatakaw iti manok ni Kwarog kunak. Anya? Ay sus, adda na ka ngag? Aduda? Kunak man no abuyo ako nam? Saan tuyang? Nabayag mo't basitin asan ngay malatiw ni Marituyang. Ay, mabain siguro. Agasam tay baga na anaimas ti si Dada. Angam tinakaw na mo't gaya. Sa bali awagas ti naramid ni Kwarog anang duktal itagtatakaw. Wen nga rod. Jak ni namnama tikas dyan ngay naramid na. Saan siguro ngagtakaw iti manok? Ngagtakaw pa'y isun ti maatak. Ay wen nagwaras day dyan ngay naramid ni Pari Badong. Uray saan nga iso tinangala. Addan tulat ta agatak nga iso ti agtaktakaw. Ay, ti pagdaksan na no adda mading aramid. Sikat atapan ti tao no adda karngi ti dakis ngay naramid na. Wen agpaisaw tanakunam maray. Chip, kumusta? Kumplito pa ilang dagiti manok mo. Awanan ti mapukpukaw. Awanan pulain. Manipod iti natakwatak ani tatabadong tegtatakaw. Nagsardeng mo't ti pan nakatakaw dagiti manok kaw. Kahit manipod din. Saanan nga ipaspasindayag ni Tata Badong ang manok kano ti si Dada. Sanda siguro nga agsida tawan mo't manok da. Di bali, Chip. Ano kita kami to kini Tata Badong. Bagaak. Nga tarakenton iti manok. At no adamot at ipartyendan no awan ti si Dada. Saan kita mapanagtaktakaw ti aramidan da? Na yun ni Tata Badong. Tuyang. Inkaman kiti idengdeng da ito'y naalak anatay. Imbag tadain sangput mo adengdengag. Wala, imbag da ito'y atawan ti pakasarsaritaan. Ay katun si kantumo nga main. Ide agreklamo ka no kanayon adinengdeng ti lutwa. Iso aday tanapan nagtakaw tinararamid mo. Anya nga ita. Di mo ni palagip da ita, tuyang may love suswet. Amom lang arutin tin napasamak kanyak. Ure lang nagpukka-pukkaw kin nababain na anak. Ay, Tata Badong, no kayat mo ti agsida itidingwan, agtaraken ka. Saan ka mapan agtakaw tamadi nga aramid dayt na. Tamaduktanan tulat na, nudumtang ti altaw.
Ala sige! Ditan tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon. Virgie Puklay. Musika. Ken computer recording technician. Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Kapitan Enteng. Naglakat agbalin a kapitan, kalalakaan day ta trabaho. Ay, di ka man matagsaw iti kasta, mare. Nagkunakan ka matanalaka. Oh, iyarig ko kin ni Kapitan Enteng. Apay ni Kapitan. Mauawat lang iti honoraryong aramidin na. Na, saan mo't amare? Kalpasan ang maawat na jay honorarium na. Agkoy-koy-yakoy langan. Di mo ibagbaga ti kasta. Kasano kumaadyak ibaga? Kita man ni Kapitan ijay salas ti balayda. Nakatugaw mga agpaisaw. Kanaw ang naawat yu jay honorarium yaw. Di kalman. Kita man day ta. Naawat na, nagtugawan. Agmalmalum nandita, nagtugtugaw. Sumipngetan. Ngam ni uncle mo Kapitan. Nakatugaw pa'y laeng ijay. Una na. Isungarod ako nak ang naglaka ti trabaho ti Kapitan. Narigat. Ni uncle mo, marigrigatan ka day? Gatwain, mabambanog tupay a kanayaw. Pakabanugan na kuma. At utiar aramidan ni Uncle Kao. Saan lang agtugtugaw akas iti kunan? Ay, lugay ti barangay kenkwana. Kwaraw, sayang laeng ti maaw-awat na nga honorarium na. Agpapaayam man ni Kapitan iti meeting. Meeting kay la meeting. Adu kano nga main dagiti holdapar dito'y barangay. Anya? Adapay kano kidnapper. Nagaduda matay. Isu arumbang agalibtak kami. Nala, ag-meeting kayo nga raw. Tapno mapaksyat dagita ama nagdakdakas. Anya ngay a klase a meeting daytoy, Kapitan. Agkikinita tayo matlangan. Uncle, rugyan tayo nati meeting tayo. Aldawan, mapanak pa'y agisaang. Nagmi-meeting tayo. Ha? Meeting dayto yan? Ay, kikinita tayo. Umdasin dito. Amo kunti kaya tasawan ni Uncle Kao. Ipalawag mo kadakwan. Unang Kyle. Kita anda. Kita anda kalaang? Mawatan niya no kita anda kalaang. Denggan yun di kwaraw. Anya ngay datangar aramidam, Chip. Agkiram-kiram kamatlangan. Awatan nyo nga mina. Padpadakkelan na laang mat dagiti abot ti agong na. No di nyo pa'y lamawatan. Jak lamaw. Kasjay gayam. Naawatan yun. Nakangawatan. Nalpasan ti meeting ang Kyle. Naawatan dan ti kayat mo nga ramitan da. Kitain nyo day ta kinalaka ti trabaho ni Kapitan. Ibaon na kayo laan, ngagronda. Wala na. Isungarot ti pagmimitingan me. Puro automatic. Agasam day ta. Imbilin na pa'y. Ano makita mi dagiti holdapper, kan dagiti kidnapper. Tiliun min adagos. Anya ngay taramidin na? Awan Aguray laeng amatiliw me. Naglaka talaga ti trabaho ti Kapitan. Ay, delikado ti biyag me, nana. Ay, katalaga Itay-tayayaw ti kakaisuna abiyagyaw. Kabayatan ani Kapitan. Agkoy-koy-yakoy lang ijay balayda.
Miniting mo gayam dagiti tanod mo, inteng. Ewan, tanig nakastragan dito'y barangay tayo dagiti holdapar ken kidnapper. Ay, kahit binilin mo ida? Wala. Kunak nga agaliptak da, sanda ba't maturaw. Ay agasim mo't day tabannog da. Kat si kangay mo't akapitan. Anya ti aramidam? Anda ngay kumati aramidin. Si kangarod ti kapitan. Rumbang laang nga ado ti aramidam. Timing! Tumay timing aklang dunga. Kasano ngay no saan da amatiliw dagita ahol dapar kas kada kidnapper? Saktong ti makaamaw. Ay, inteng. Masapol nga agaksyon ka. Tapngam mo, iwarwadas ni Marituyang ang naglaka ka no ti trabahom kas kapitan dito barangay. Pagana da ito? Why, awan ka no ti aramidam. Jelatan agaw awat iti honorarium mo ti pagalistuam. Ay, saan na nasaya at da ita dingkad? Ay, katwan Isungag trabaho ka anaimbag. Ipaneknek mo ka ni Marituyang asaan analaka ti trabaho ti kapitan. Anya ngay nga tater aramiden dagita at tanaw, maray. Ayan daya. Agtugtugaw dalaang may ijay paradaan. Agin inanada siguro Ay, nagmayatan na biyag. Kabayatan ani kapitan tayaw. Agtugtugaw laang. Ay na Marituyang, di mo ka di idadildilawin. Tauray no makitkitam nga agtugtugaw da, agdamar aramidan da. Jak lapatsan. Kasano ko mga dar aramidan da no agtugtugaw da laang mag. Aguli magkalakad Ay, sana mabalay nga agul uli makaklang maray. Butante ak mag, jacket din agtagaray. Angkal, at daw may ipadamag kan ka. Anya da ita? Kabayatan ti pa nagtugtugaw medyo paradaan. At da nasiputan mi alalaki ang mapagduaduaan ti gunggunay kan pa nagrupropa da. Sabali ti rupa da, Angkal. Anya trupa da? Agrupropa da holdapar kan kidnapper. Sigurado ka? Unang, Angkal. Da ita lang tinadlaw, ma'am. At dapay, Angkal. Anya pa? Nahangot ko ti payud da, Angkal. Talagang agat managdakdakas da. Iso amamatiak nga isuda dagiti holdapper ken kidnapper. Payud da paylaan. Kat, anyang nga road ti aramidam, uno planom, no holdapper ken kidnapper dagijay. At pampanunutak. Panunot ka, panunot. Anyang nga road? Amin abanag nga aramiday. Nasken a panunutan pa nga umuna. Nasken a planuin nga umuna. Nimat Marituyang jay magmagna. Papanan nga ta. Ay, mapanamanan siguro ipasikat dagiti alahas na. Ay, bagbagam da ita ako maran. Ang mga numadaksan mo da ita lagpaspasikat yan aramidin na. Maray, papanam. Di talaang maray. Ay, kunak no addanas ka na papanam. Kompleto mo ti alahas mo. Naglaw mo matgaya, maray. Asino kumatisan ang makadlaw itinagdadakkel nga aritos mo? Dayto pa'y kwintas ko Kan, day taawit mo apitakam. Napunaw iti kwarta daytoy, maray. Aya, sagsasangaribo, maray. Ay, di mo ibagbagati kasta. Ngamen, nakastrakan dito barangay tayo dagiti holdapper kan kidnapper. Adamot dagiti tanod amang protektar kada tayang. Makasisirap mo't dagita nagdadakkel nga lahas mau nanatuyang. Ay, masisirap ka, kwaraw. Una na. Dagitan samot dagijay sagsasangapulo alako da iji palingkay. Anya, ay na, di ka lang nagbainan anang ibaga iti dayta, kwaraw.
Balitok dagitoy alahas kaw. Ha? Puro abalitok dagitoy. No kasta, nagngingina da kita? Pirmi Oy, saan yung arod nga ipaspasika, tanay? Delikado kadagiti managdakdakais. Ipaspasikat ko ayamay. Masapul aya nga isuot mo amin dagita alahas mau, idintutad da ka mo dito'y barangay tayaw. Saan met amabalin nga dalaang igay unag tilakasa. Apay na panam, Maray. Napan kumat inrampa da ito'y alahas ko Day takot tikon ko na. Masapulaya nga ipasika mo, dagita nga alahas mo. Ay katsiyempre tapno maamuan nyo may nga adaw ti alahas ka. Amume, akumpleto ti alahas mo. Wan Maray, makita may. Kana amume nga ado ti kwartam. Napuno nga ron da ito'y pitakak. Ngam utang mo, asa nga gasot, dito'y tersinak, di mo pa'y mabayadan. Nagsingir ka manin ako nakon. Makitam day tapuraw aban. Ay, wan Maray, limapas ma. Saan nga tada kita'y holdapper kan kidnapper da kita? Ha? Kat mo may dagsipot-sipot dito'y barangay tayo? Ay, sos. Ay, ingkay katuinan na kita alahas mo, Maray. Kan ingkay dulin da kita ado akwartam. Wan Maray. Si kan samot ti sipsiputan dan. Angkal, at damanan ibaga. Ano da ita? Agsipot-sipot ka nun dito'y barangay dagiti managdakdakais. Ay, at plan-plan wakwarap. Anya day tanggal? Pagtitinulungan tayo at tiliwan na kita ang managdakdakas. Wananggal. Nasken asan da nga agbaligi iti dakas a plano da. Talaga asan tayo nga ipalubos nga garamid da iti dakas? Tapno saan nga ibagbagan ni Maritoyan? Ngawan maar-aramid ka kapitan. Di na lamaw. Ado ti aramidam dito'y barangay tayaw. Uwan man. Saan nagaputag tugtugawa kat awanan ti maar-aramida? Sumik mga ito, nanatuyang. Saan kan arumar? Mapanak nga rod gumatang iti Ricardo di Tatersina ni Maricuanang. Kuna ni Kapitan, abawal ka nun tirumwar no kastoy asumip ngat. Day talaang matiam munang aramidan. Tiyag palagay. Saan na nga minakayat ang may sagmak tayo? Oho, adulamay. Mapanakit day. Manaw, tibayad Jerica daw, Maray. 5 piso laeng. 5 pisaw? Mabitla ang Maria. Talaak dito'y pitakak. Ay sus. Nagadun na kwarta. Di mo sirsiripan, Maray. Ipagpakita, Mike. Aha, awan samot ti 5 pisos a kwarta. Puro sagsasangaribo ngamin kag ti kwarta. Di mo kunaan na dayta sangaribo ti pagbayan mo kat 5 piso lang tigatangam. Ay, utangak pa'y laang, Maria. Ay, unay matan. Ilistam ditan. Aganad ka nga ron iti panagawin mo tanay. Napuno iti kwarta dayta pitakam. Ay, unay ang nagsipngatan agpaisaw. Agdamot street light. Ngam agkiram-kiram mag. Taptay to Ha? Ay, sos! Hold upper kayaw? Patayin da ka, no? Di mo itinday tapitakam. Patayin da ko na tataos? Tibodagos na tapitakam. Ay na, sapay nagadupay ti utang ko ajak pa'y nabayadan. Awan bibiyang mi dito utang mo. Paitin mo na tapitakam. Mare! Saan mo nga kita? Kapitan! Sakti makaamo ka na gito yung managdakda. Sikot ti kapitan. Ewan! Siya! Naklakayan mo't gayam. Yang ati mo maramidan. Dito na yun, Iya! Dito! Ay, naglaing gayam ni Kapitan. Nagsiglat ni gayam ang lumaban. Ayan nanda kiti kalaban. Awan dan samot tan, Chip. Nagbahag kamot ngamin nga tumaray. Imunamot ni Uncle Kaw. Nga mapay ngawan mo't dito'y naglalabanan da. Nimot na natuyang tinagbatay. Ay, agdamag taman kan kuana. Nanatuyang.
Imay kayo pailaan, nagladaw kayam. Ayan nga dagiti managdakdakas. Impan ni Kapitan Idan ijay police station. Anya? Kinalaban idan ni Kapitan, nakitak ti panang karate na kadakwada. Iso tiga punan nga pa pinaunak ni Uncle Kao. Damo ka nalay nga lumaban. Ay na, bilibakon kan kwa na kwaraw. Talagang aramidin na gayam ti trabaho na kas kapitan dito kabildatan. Mano ti kwartam ngayon naladag iti managdakdakes ngay. Awan maray, ngamen, insalakan nak ni kapitan, linabanan na dagiti hold upper para kanya. Ay, Mayat ano kasta? ay, kasla kurang jay mauawat ni kapitan nga honorarium na. Taapay mo't anak ko nam di kasta. Agasam ngay, nagadaw ti kinalaban na ama nagdakdakos, kun jay panangispal na kanya. Iso akurang jay honorarium na noar arigan. Ay kawan amaray. No kaya tayo atulungan ni Kapitan, aganad tayo matakanayon. Saan tayo nga agpaspasikat, nga awit-awitan dagita dadakkel agatad, kas kada alahas, nurumwar tayo. Ay, uwan maray. Uray ado ti kwartak, jakon ipadpadlaw, agpasimpli aklay ngayon. Kastaan na natoyang, tulungam ni Kapitan, tapno saan amarigatan iti trabaho na, dita barangay kabildatan. Ala sige, ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona, dawanin ang liabida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng. Di mo pa'y kayat ti agpatawar mo. Tawaram day ta dos abawang, unay mo daytan. Tawarak ko mga rod iti pisaw. Awam pa'y puunan na, tawar ka atawar, kaslawang kwartam. Mapanak nga rod gumatang ijay sa balay, no kasta. Malama pang kalaan, kita agman no damagatang mo apiso abawang. Nanatuyang. Sika! One check nana. Katawit ko di order mo. Ha? Agdan? Well, adan. Ipadas mo na. Ay na, ay! Agdan jay order ka maray. Na, anya nga order mo? Malakit din nana, intan. Saan mo nga istoryahan ka ni kagawad? Tawan kwarta na day ta. Ay hunan niya. Ay! Jack met amon no anya ja order ni Mari Tuyang. Ay, sapatos siguro Agsap-sapatos ayamat. Bado siguro Adda ayamat igatang na itibado na. Jay tupay gatangan na adus abawang katawaran na pailaan. Anya nga ingata dayta. Ay, damagan tantaw no makita ta ni Mari Tuyang. Chip, si kanti mangilugan no adag paili. Tanamin adu ako nanang itulod iti pasaheros ko. Imbagkan ka, tanakadukan. Swerte ak itang aldaw, Chip. Damat na nilugan ka. Adan pasaheros mo, Chip. Asinaw ti mangitulod kanyak ijay ilay. Anya tinapasama kininana tuyang. Diyak ka mo, Chip. Nay, anya ti pagin-inara sa asan nyo adwa. Ay, kuha may.
Kas lang amin sana sika. Da nabaliwan di tarupam, nana. Anya ti makita yaw ang nabaliwan dito'y rupak. Ibagamon achip. Amangan no agungat. Day tagong mau na natuyang. Kas la di makail. Timirad ko nama. Ay nasaya at man ka nadlaw yaw. Lugpap kamot iti kalma na nakita. Ita, nagtira din day tagong mau. Ay katsiyempre adagayam kwartak apagpatirad ko iti agong ka. Alang, sigin ko araw. Itulod nak ijay ilay. Tamapanak mangirwar ijay bangkaw. Iti pagbayad ko dito'y inorder ko apampatirad iti agong. Maur-order gaya man ti kastaitan. Datan dito isang wanan ti bangko apangirwara may ti kwartam, nana. Manaw ti pamasahi itaan ko araw. Kas kalagdadamaw, kinsilaan. Unay kamutan. Singiran nak pailaang mat iti nangina. Nangina ya dayta. Sigud mo't akas ta ti singsingiran miya. Nangina unay. Discountan nak mutan Mano ti irwar mo apagbayad mau, di ta ti mangos nga agong mau. 50,000. Kinsila nga pamasahim, agreklamo ka ba Gusto day tansa nga pulo a pisos. Di kalamasyan iti bakit a senior citizen. Kapitan. Si Kagayan. Umay kalakwan, Kapitan. Anya dito? Pampatangos iti agong, Kapitan. Dinaklaklakwan iti kakasta. Saan ko a prioridad ti agong ko? Ay na, Kapitan. Sa bali daytoy, high-tech. Anya a high-tech? No kaya't mo tinatangos nga agong, mabalin. Kaya't mo tinatured, mabalin lata, Kapitan. Anya? Sige Kapitan. May saasit daytoy nga isalpak mo di taagong mo. Di mo pa'y kayat na duma-duma tilang ti agong mo. Kastaya. Kaslamayat Sige, Kapitan. Mangalakan. Pagpampanunutam, agsubli ak inton madamdama. Manipod ita, agtipitan ba na? Agtip-tipidak mo't Ada nga binplanok agatangay. Anya manan, appliances? Saan? Pampatangos iti agong. Ay, tila mapampanunot mo. Apay aya, anya launay ti pakasikuram di ta agong mo. Kaya't kung around, duma-duma tilang ati agong kaw. Basta makaangas ka, mayatan. Kaya't kung around, apadasin. Ningarod ka numarito yang kit na ito rin natigimatang. Namin adu akon nagtuktok iti balay da marituyang. Hanggang awan mo ti sumungsong ba? Apay nga tangay. Kat awan sa amat tinapanan ni Marituyang. Kita akla ko noan niya jay ginatang na apara agong nga apalan ni Inteng. Jay ibagbagakken ka nga in-deliver jay bakla ka barangayan tayo. Jak pa'y nga rin nakit-kita. Apay, agorder ka mataya. Ni Inteng kaya't nakanumat ti gumatag. Ay kinapudno na mare. Uri siya. Ay, jak pa'y mat nakit-kita daytang in-order ni Marituyang. Bagay na nga ta. Ay, kitkitaan tanto Nangina kanukay. Mas daawak nga raw. Maiturod ni Marituyang ti gumatang iti kasjay. Angam, no gumatang iti Ricardo, tawaran na pailaan. Maribanang! Maray! Umunag ka, Marituyan. Amangan no agkagat jay aso yaw. Ay, saan Maray? Nasingput day taaso may. Ay, saus karabasan na kutan Maray. Ay, kasta na lang day ta Maray.
Mailiw-lakan ka. Hanabayag ka saan nakaanakit kita. Ay, sus! Ay, kinarabas na ko. Hey! Salakay! Hay, awanan, maray. Nakarabas nanto'y agong kaw. Aya! Hay, Naglukon da ito nga asaw. Hay, isaws! Kinanan di agong kaw. Anya! Ay, nginalngalngan, maray! Ay, awanan. Da ito laangan lalat ti plastik nga agong ni Marituyang tinabate. Naglakamot gayam ama ikat. Idek-deket mo't lagayam da nga agong. Imbag ko tadapay innam a reserba ni Marituyang. Ay, may sa asit kanukay. At dati pang Lunes nga agingga iti Domingo. Depende iti size akayat mo. Sa pa'y nagnginig. Ay ti delikado, no matinag, awanan. Iso asayang ti 50,000 mo. Nga biyur no ngakman. Kayat mulat ti gumatang iti kasday nga agong. Ay nainteng, mapnak kalatan iti agong mo. Nay, sa bali mamutin tasay ti agong mo, maray. Hey! Pang-Lunes ko nga minday tao'y maray. Kasta ti pang Lunes. Daytan samot tayo katitirada nan. Adapay maray. Jay pang Miyerkules kaw. Ay na, kaslaagong tay Bombay nga umayag sing-singir ka. Nagtangos matan. Sayang nga rod maray. Taji pang Martes kaw. Kinan di asaw da maribanang. Nadamag ko mga rod dayta. Ay, sapay day ti paboritaw. Anyat ko amayay di balay da maribanang. Mapanak ko mga rod dumawat iti asinda. Anya? Awan igatang ka umaray. Naiturad mo ti gimatang iti nangina apagpatangos iti agong mau. Di mo maiturad ti gumatang iti asay. Inak agkid daw iti dispensar kan ni Marituyang. Gapu iti inaramid ti aso mi kan kuana. Saan mo matabasol, mare? Wen mare, ang awanan dyan maisa nga agong na. Ay kat bayam ata gumatang tumanan. Amumutan ni Marituyang. Jakla apalan di isalsalpak na jagong na pagpatangos. Ay uray siya ka. Anwak nga iti kasjay. Naglaka ang maikat. Kasano nga ya di maikat kat glula ang mag. Iso nga ron Ay, uray pa'y ko na maawan set. Jaklat takayat. Laplapdak nga ron ni Inteng agumatang iti kasjay. Ay saan? Di mo ipalubos ang gumatang. Sayang lang ti kwarta na maray. Talaga mo't maray. Makabawan nan tumanag ti pangikabilan na. Alan kapitan. Gatangan mong daytoy may sa asit apampatangos iti agong. Wala nga ron akong pira. Sige. Gaputa si ti kapitan. Patawaran kan. Ay, uray. Awan ni gatang ko. Sangaribo laangan, kapitan. Awan lata. Sangagasot nga'y, kapitan. Ay, ada. Ngala, sige. Di mo latan ibagbagakin ni Nana Tuyang, Sige, iawat mo day, tas sangagasot mo. Ta iawat kumatankan ka, day to'y one set nga agong mo. Ay, di mo ibagbagakan yan, tim anangalak, iti may sasit nga agong ko, Manangkang. Ipanas ko man, ti may sa. Sige man, takitak no bagay mau. Kita man, umayat matlakanyak da ito. Ha! Nagtangos sa unay dito para kan ka. Di mo makita at ipagnaam. Ay, uray na. Basta natangos ti agong ko. Dita may sa timas bagay mau. Pengit at damot aritos na. Un ka ron. Dito yung matmaysa. At damot lang aritos na itigay. Kukwak dito yun ang ka. Ay, siya na. Para kanyak da kita.
Anya day takit kitaan nyo ay, anak kakartol. Antay. Ay, awan dungo. Agong matdagita. Agong ni uncle ko, antay. Gimatang kalata, inteng. Nangalaam ngay iti 50,000. Ay, saan ka nagdamag? Umay kamitin, tagipadas ka. Bareng ada umanay di taagong mo. Sige man nga raw. Kaya't magkayam ni antay. Di mo kat kayaten at umangos ti agong mau kwaraw. Maray, adala ko nga Scotch tape. Nay, apay, anyat pigkatam. Daytoy man may nga agong ko, Maray. Naidong parko ijay diding tibalay may. Natukulang. Aywan, kasla nagbirimag. Mabalin siguro a pagkatan iti Scotch tape. Nariga magayam ti kasta nga agong. Delikado. Anya dayta, insolbo-solbong mau. Wan, Maray. Ay, pundugayam di kunada, akasapulan ti andad iti kastaunay. Awam malakok nga Scotch tape. Stapler Anya ngay mati lang no stapleran ta daytoy agong kaw. Inteng. Ay na, Apay adi ka man makaid na ditan. ada nga ron birbiro ka. Diyan ti paramanan. Ay, saan? Apay ko mabiro ka kat nakasuot kanya. Apay nga raw, asaan ka makatal na? Ay, amo mait, asa anak amakarwar. Nujak isuot di pampatangos iti agong. Naruwam kamutan at angus ti agong mau. Kat artificial mutlaan. Ibagbanga nga ron dagiti kaadwa na bagay ko kano. Bagay mau, diya adda aritos na nga agawng. Ang dawin, dak matla mabiro ka nin. Ay, diya birbiro kam nga artificial nga agong mau. Adda dita ulom. Ay, what? Impatay bagam dong mo. Ay, unay kat akabaw mun aya. Ano di napadda ka? Ay, Saus! Diyay agong mo amay sa. Ay, iwarawaram tumat. Natinagin Awanin na. Napirtin. Panagtutulong sa amot ng kagawad. Unsa kwaraw tanay. Minalamatan nga agtudaw. Narigat ti marbisan. Una, makapagurigor. Ay, ka man payungan ni Nanam atuyang. Kaya't nan sa ti umay gumatang ditoy. Ay, way. Sige, ay nakpayungan. Ay, una yan. Pimig samutan ito daw. Isungarod nga umay kapayungan, tapno makagatang ka dita tersina ni kagawad kwanang. Daytoy agong ko ti payungan, kwaraw. Day talang agong mau. Wan, tamadi mo mabasa. Ha? Kasala marunrunaw mo itong nagpaiso day agong mau. Ay na, sayang di pinanggatang kaw. Sigin akwaraw, payungam to'y agong kaw. Ay, awanay. Narunaway. Apay dagito'y ayaw-awat mo kanyak, inteng. Dagiti artificial nga agong kaw. Ipadawat kun kin ka. Ay, jakla kayat. Ay, perwisyo kit di dayta. Ni marituyang tubay. Uray kasano apanangyali ka na. Naperdi amin nga artificial nga agong na. Ay, masaduta kun nga agusar. Kukwam daytan. Nay, normal matan day tagong mau. Jak kayaten tinatangos nga agong maray. Awam matay solsolbong mau. Apay ngay. Ay, wan maray, jak kayaten. Gapo kadagiti ginaggatang ko nga insulbong nga agaw. Adaw tijak nagatang. Akas kumaitan niya. Kas kumaiti asayn. Huwag nga raw, tawaran pa'y taasin. Ay, wan nga rod maray. Kababain pa'y kung ka. Iso pasensya ka na. Ay, nanatoyang. Tinaskan, saan ka ang mabisinan? Saan abalin, asaan unay anatangos taagong mo? Basta saan ka nga agbisin.
Ala, sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin unli abida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang istasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng. Inteng, nag-vitamin C ka? Saan? Adamot vitamin C ta. Ang apay adi ka agtumar. Ay sikat ti ag vitamin C. Da nakapkapsot ti resistensya. Ay na Inteng, di ka agbalin asubag. Agtumar ka Nang runa, tanay. Agpampanatang amin at taon. Nakapsot nga ti immune system da. Ay, basta. Ag-vitamin ka, mate. Kan di ka pa'y makitkita nga uminom iti danom. Na. Rumbang akaadwang mat ti uminom iti danom. May dinumak mat. Kapi mat ti makitkita ngayon inumam. Apay masapol nga nga ipakitakan ka no uminumak iti danom. Ay, basta. Aginom ka iti ado-adanom. Tapno madalusan ti bagim. Ken adu ti pagsayaatan ti bagi nga itden na. Amok Ket apay nga rod adi ka umin-inom iti danom. Arak Ti painom mata sigurado maibus ka. Entay! Di ka gungungot Musan nga agkuret-ret dahi tarup. Mawatan ka diti bagbagakken ka wenno saan? Ay wen ka di. Mawatan. Adayta, nakatumartan iti vitamin C, badam. Wen ato yang, isunga ron niyag trabaho ta, tapno adda igatan ta iti vitamina ta. Wen Kan ituloy ta taggagay, tuyang, saan ta abaybay andag iti mula ta iti bangkag, tapno mayat tumanan ti apit ta. Ay katuan Sapay kuma, tamayat tumanan ti apit ta, kat makagatang tan tumanan iti vitamina ta. Nang runa ta pa nagsasakit ita at chimpaw. Wen nga raw, adu akabaranggayan tayo ita ti agbarbara. Wen nga raw, sapay awan samaten magatang apang bara. Ket maibus meten taado nga rod ita ti agbarbara. Iso ada ta, tuyang, naskay nasaan ta abaybay anti salon at ta. Ta narigat tagsakit. Narigat, nukaptan na ta ti virus. Anya jay ko na maribanang. Adda kimpot ka ni Kapitan Abay Rose? Wen, Mare. Virus asipod pay saan amapakshat kun kuana. Ha? Anya virus ngay, Mare? Sadutitis virus. Ha? Dayamad kasta virus. Niinting lang tinakaptan iti kasjay aklas iti virus, Mare. Sadutitis? Kasla maawa kakon, Mare. Ay, wen, Mare. Sipod pay, addan sadutitis ni Enteng nga aging ga ita. Ta ultimo panagtumar iti vitamina, ken panaginom iti danom, kasadut na. Ay, no kasjay, Mare. Sikan timang painom kan kwa na. No kasapulan nga ungapom jengiwa na aramidam. Ay, makapasurun nga rod. Masapul asalwadan tayo itati salon at tayo, tanay. No anya laditan na virus na agraraira. Ay, win nga rod, Mare. Kasita, adu ti umayagatang iti agas iti bara, ngam na ibusan. Iso akapilitan na nagpailiak na napanak gimulpay. Kahit naimbag no saan ka naibusan? Saan matkit day?
Adaw tinakagiddan kaw, kapasig nga aga sa para-bara tigatangan da. Ay na, apa yan, Mare? Noan niya laditan ti agrara ira abay, Rose. O nga roda, iso aditay kumayalang-alang dayta. Labanan tayo ti Bayros, tapno sana kumpet ka da tayo. Ay, Mare, husto ka. Ala, ikanak nga ruden iti shampoo kan batso. Taagdigos kami man kan inteng. Tapno mayanod ti rugit iti bagay. Sige Maray, mabitlaan, tekang ka. Hay, agyaman na. Nakabalsig ako niti pagtungaw. Naginanak pa, sakbay nga isimpak dagiti binalalsig kao. Nagadumat ti binalsig mo. Unang kail. Apay ngay may ka. Ay, umayak ko mga ron agkilaban. Ta sigurado sir mo na nakman hindi ang time no agawid Muklatan no apa yang kail. Kanya ti amom. Siguraw, di mo ngamin kaya tagdigaws. Kita amot ang amin talang amang kail. Kas kalakakut-kutaw. Ay, saan bud Ay, ada makilaban ay kusina. At daan kail. Sige, hintay di kusina. Tamang ilaban ta. Tauray siya, mabisinak matain. Anya dagita nga agas. Vitamina. Vitamin C dagita ang kail. Nagadupay ti prutas mo. Katuna. Kas kala ubing. Ubing lang ay ati agprutas. Kasapulan tayo dagita ang kail. Tapno nasalon at tayaw. No siyak saanin. Gastos la data. Ngawan lang aruden anak yu paggastusan niyaw. Di aggastos ka may para itibagayin. Katwunmit. Kanayon tupay akar ni tisidsidak. Sana kasta ti kayat ko asawa ng kail. Nas ka na gumatang kamot iti vitamina ma. Nang runa talakay kan. Ay, sana pa alakay Ay nang kail, lakay kan. Ay, alakit din. Kain na tayo. Noon niya lang dito, di bagbagam. Sige, agsidata iti ikan. Katagawid kan tumata na, tayong digaws. Tasabalin ti payod mao. Digos nga. No ita pa nawain, masapula ka na yung tayong agdigaws. Kanayon tayong agdigaws ka nagsukat iti badaw. Tamangan no adda kimpot a virus kada tayo, nariga tayo. Nagadong tinasaob. Mangantad. Una nang kail. Sige, agbusog ta. Hello, pare. Sa dino tinagapuan? Ay, jaman balay da kwarog. Ang bango mo Bango. Pare. Katno kadigdigos ka. Inaldawag nga agdigos, pare. Uray man inaldaw ka nga agdigos. Noon nagalas mo tirupam. Ha? Ay. Kitam tarupam kit na alas lata. Imbagpay kanyak na taraki ak. Inakaw. Ay, nakalasay. Imbaga nakitin na alas tirupa. Agam, Uray man. Tinaskain kat inaldawag nga agdigos. Miso nga ay, agat nabunglog a pumada ti paiod na. Marikwanang, gumatangak man iti face. Face! Wun maray, adda face ma. Face mask? Na, di mo pa'y gayam ammo ti face. Bangos! Wano tilapia, wano karpa, maray. Ala, ikanak iti may sakilaw, maray. Uray anya a fish. Fish! Sana fish! Kunding list ka, mistake mag. Isumat lang nga iso. Tilapia lang tada. Sige, tekang ka. Agsigangak man ita, maray. Iso alakwan nakpay iti danger. Anya man na danger? Di mo amo ti danger? Laya! Ginger ko na ma! Sana danger? Isumo lang nga, Maray, naimas ti si Dayo No ita panawag.
Masapol ang nasustansya at araon ti kanan tayo, maray. Tapno na pigsalata ti komunyon system tayaw. Ni, anya man na komunyon sistema sasawam. Di ka man kundi English, no di mo amo tilawlawatan. Komunyon system? Di mo amo day maray? Immune system, kunama, ay unay kan. Ay, ha? Alaki din. Ingkakit isuputan dagiti gatangag ta innakaw. Kunak man no nagdigos kan inteng. Badom dayta iti upat nga aldaw Nagdigos akmat. No nagdigos ka, apay nga rod asaan ka ang nagpelas. Saan din? Ingka agpelas wenno saan. Ay saan ta isupay alabaam? Inteng, kapitan ka saan ka de? Isumay. Ti kapitan, rumbang nga iso ti mangidaulo iti kinadalaw si ti aglawlaw. Saan? Woodman. Ti kapitan, rumbang nga agbalin a modelo iti barangay na. Saan? Katun. Modelo iti kinadalos iti bagi. Kinasayat nga aramid, ken kinasayat ti ugali. Saan? What? Ti kapitan, rumbang nga rod ang nadalusmet iti bagi na. Saan? Wala. Nga rod, sikat ti kapitan. Isu arumbang nga agbalin ka a modelo iti barangay mo. Kaya't nga asawen, kanayon ka nga agdigos ken agpelas. Nang runapay, tagraira nga rod ti makuna a virus. Ay, awan ba't kimpot kanyak a virus? Entay! Ay, di ka man ungat nga ungat. Ha! Makauma. Ala, manipod ita, di kan pakibiyangan. Sige, ikanta iti divider dahi ti balay. Tajak kayat ti makikabalay kan ka. Taamangan no kaptan na ka ti virus kat akaran nakpay. Ha! Adamat backdoor? Ijay ti entrance mo. Ano? Nalawag mo't siguro ti saritaan tainteng. Tangay subag ka. Kastan ti remedyo na. Kasta, kwarog. Dita nanday tang aparador. Saanen ang malukatan ti ridaw. Taad daday ta aparador ang nakaharag. Unantay, dito'y nangarudan. Ay, sada, isublim day ta nga aparador, iti sigud nga ayan na. Ha? Apay kuma, iti anya agapo, inteng. Di mo ayamadlaw. Kadigdigos ka. Kita, nagbaglunto pa iti insampok. Kaya intay batsop nga narapat ko. Uray sa'y upan na. Nabagluak dunga. Ay, isumot lagaya madi nakakayat ni Auntie Akabay. Tadi kag suksukat iti bataw mangkay. Ay di mo man ulit-ulitan day ta. Nagsukatak lang arudan. No ikarem akanayon ng tiagdigos inteng. Paisublek day ta aparador iti sigod nga ayan na. Ay, wundong nga. Alakwarap, isubli mo ti aparador iti sigod nga ayan na. Ariglado ang kail, itamat lang. Inteng. Anya day ta ininom mo? Dano ma? Kaya nag-vitamina. Nasaya at launay. Naka-amirisat. Tapunuti ko na. Nga ita, bakit kan lakaytan? Inas kan nga ag-vitamins na. Tanarigat ti makaptan iti sakay. Nasaya at mat. Isu akas tatyar aramid at dungaw. Salwadan pati salon at ta. Tapno maya dayuta iti sakay. Apay nga da ka paray. Anya ti bagam. Umay nakmanen uyawan ang nagalas ti panagdiso ti rupak. Ay saan pare? Umayak ag pasensya. Pasensya ka di timbagak edi Sorry pare. Ay, ayos lang pare. Kinapuno na pare kahit nagtaarkabot ka. Na, ketuan Mike pare. Natairak matkat atalaga. Nangruna pa, takadigdigos mo manay. Nagbaglo ka. Uray si ka pare. Nagbanglo ka. Kadigdigos mo, Mike.
Damasapul ka na yun anadalos ti pagitayaw. Ay, wan mata, pare. Ala, umay ka, pare. Adda ka mo ti ang merienda mi kinituyang kaw. Ag merienda tayo, pare. Ken adda mo siya ang gubat ngayon umantayaw. Ay, mayat pare. Very healthy. Wan ala, umay ka kidin. Tag merienda tayo iti healthy food. Kapitan, ado tagsaksakit ita dito'y kabildatan. Agbara da ka naguyak dapay. Ay, win nga ron kagawad. At day may iti nagkid daw iti igatang na iti agas, tagbara ka nun nila kay na. Iso nga inikak iti agas tayo dito'y barangay hall. Ay, naskin ang mapalagipan man dagiti ka barangayhan. Kanayon da surutan dagiti paganarutan tayo. Maipapad iti COVID. Wang nga ron, Kapitan. Malatasak ti rumuan ang mga ipalagip ka dagiti tata. Ayan ni Kwaro. Tay drive na tilungan ti barangay. Tagsawar kami. Sigay tapaaya ba, Kapitan? Ay, apag isaw, adito'y tinagsardengan ta. Ado ti babalay. Ay, yan na tayo may gapon. Anda dita si Kigamang, Kyle. Sige, Kyle. Agpukaw kan. Da kayaw nga adda iti ruar. Da kayaw nga agkikinuto di taro bayan ti babalay na. Umunag kayaw kadag iti babalayaw. Awan mo't agkikinuto ng Kyle. Kan awan mo't tatawon iti ruar. Da kayaw nga da dito nagti babalayaw. Adto'y kamay abang ipalagip ka da kayaw. Adi kay rumrumwaran di tabalayaw. No awan ti importante apapanan niyo. Agraira man ang sakit. Iso anaskin nga gadaan na tayaw. Sige pa yan, Kyle. Ipalagip mo jay kanayon da apa nag-face mask. Ipalagip mi ba iti kanayon do apa nag-face mask. Tapno di kay makalangap iti baraws. Surutan nyo amin apagan nurutan may papad iti kubay. Tapno awan ti makapan. Nalawan. Inchindi. At dapat ibagamang, Kyle. Makabanog. Si katag migapon. Agam umakar naman ng itipista. Sige, Kyle. Ay, nagvitamina ko dung ha. Ay, kad nasaya at mo't ano kasta. Ay, wait. Ay, kad ag-duty ka. Ay, wait. So, arumwara ko. Nakadigo sa kwitay. Kasta tay face mask mo. Di mo liplipatan Tauray adda ka iti barangay hall. Nasken nga ag-face mask kalata. Win. Ada dito yung tipis mask ka. Isuot ko akas. Tupa pa. Ala, ingka nga rudan. Agluto iso nga umay kamangal daw dito'y balay. Ay, undong nga. Okay. Tanarigat amapan kapay lamang restaurant dita. Idinto tamabalin mo mati agawid. Ken may sa agraira itan ti sabali pay away rose. Iso anarigat ti makadagdagop iti sabali at tao. Uwan ba na? Amok data? Nasaya at no kasta inteng. Very good. Very good, Kapitan. Ala, kanayon mo apalagipan dagiti kabarangayam. Anaskan ti panagannad da. Tapno mailiklik da iti virus. Ala, sige. Diton tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Puklay. Sound effects, Joffer Basit. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng. Enteng, agriingkan. Aldawon. Aldawin ay Bumangon ka ditan Aldawot ng pesan. Agtarao ko dagiti manok.
Bumangon kan, tapa nagpapalista ita dagiti senior citizen ama ikan iti kwarta. Ay, dani nalipata kun. Ay na, nagadaw ti maliplipatam. Ay, itimplanak nga ron iti kapig Ay, nakasaganan ay jay kusina, jay kapem. Nagmayatin abiyag ti kastaan. Enteng, at da ibagakan ka, kat kayat ko asurutan. Ay, basta sikado mo. No umay agpalista ni Marituyang, saan mo nga ilislista tinagan na Na, apay ngay asaan? Eh basta, jak kayat nga iraman mo itinagan na. Surutem da ita nga ibagakan ka. No ngay saan? Ay saan ka nga itimtimplaan iti kape? Una yun. Manglukat ka pa ilang, Maray. Ay na, nagsapa pa'y might. Nasipngot pa'y laang. Apay, papanam. Ay, mapanak man ijay barangay hall, Maray. Ay, mapangkagpalista? Wala. Amin ka no a senior citizen nga awan makukwartana. Ilistada. Wala, mapangkagpalista nga ron. Sumarsaron nun tumot ni Badungkaw. Ang nagsapa pa'y unay, Maray. Gusto lang, Maray. Kayat ko asyak ti umuna. Ay, sa bagay mo't kitdi no masapa, si kati umununa. Ay, iso ama pa na kaun, Maray. Nasipngot pa'y lang ti dalan. Sana balay. At dahin tugot ko a flashlight ka. Dahito man ni, naglawag. Ay. Nyangkel nga yan, tay. Mangmangat pa'y laang. Kunak no nakarubwa, tay. Ay, bayam amangan. Dagiti paborito natin insaganak apamigatan na kay. Nasken kumamasapa kami. Taado ngamin dagiti masapa ama panagpalista. Ay kataguray da. Kas kumakininana to yang. Nakasapsapa day jay. Iso nasken ama ilukat ang masapa ti barangay haul. Bayam nga aguray Kayat ngamin ninana to yang ama ilista tinagan na. Tapno maikan kanumat iti kwarta. Kwarog, binagaakon niya angkel mo. Iso asika, bagaan kamay. May papanitian niya. Saan nyo nga ilislista tinagan day dya at toyang? Ha? Apay ngay? Jak kayat ang mairaman tinagan na itilistaan. Kay, nabaybayagin ngayon baga na mailista humamot tinagan na. Ay, basta! Surutan nyo ti imbaga kada kayaw. Itayak pa'y nga agur-uray dito'y barangay haul, Kapitan. Ewan nga, sikati mo na si Mangpay. Kayat ko nga main ang maipalista tinagan ka. Mabit lang tayo bak ni Kwarog. Kwarog! Dahil dito yung habay mangga. Ay na. Sana na masapula po kawan na. Ewan anja. Ay, Marituya. Balin nga umadayo kalabi Ay, Kapitan. Amukmat nga isagsagana yun yung paglistaan. Kwarog. Kasano nga jimbaga ni Anteng? Asaan tama balin nga ilista ni Nana Tuyang? Makabasultakan ko na no ipilit na nga ipalista. Uwan nga raw. Ang nagsapa mo ta si Mangpot ni Nana Tuyang. Sigurado nga agririn no saan ama ilista tinagan na. Pagdanag at itipangta ni Anteng. Nganyang ka. Adi nak itimplaan iti kapik. Anya? Kaya hindi nak idadangan iti pagdigos ko. Ay, nakabutbutang nga rin no kasta. Ay, perme. Saan nga ilista tinagan ni Nadam at Tuyang? Kwaraw, ilista mong tinagan ka. Kwa Nana Tuyang. Apay akita-kitaan nak itikasta. Di mo amo nga isurat tinagan ka? Kwa nga may. Ay, darasem. Isurat mong tinagan ko. Kwa nga may. Nay, anya ako nga main. Saan ka nwa mabalin nga ilista tinagan mau? Nagkuna. Nyangkel kau. Ni Kapitan? Una na. Apay asan ang mabalain senior citizen akmay? Nasurok pa yan a senior citizen? Ingkalangan damagan kini angkel kau.
Kapitan, apay ngay adiyo kayat nga ilista tinagan ka. Kuha nga min man. Nagsapaak ngay may, siyak ti kasapaan. Amok Kahit apay nga rod adiyo kayat nga ilista tinagan ka. Adang gamin rason man. Anya day tarason. Ibagam, kapitan, dandani akpay na idugmam ijay nagnaak akabatuan. Ti rason kit kastoy. Ibagam, kapitan, nagado tinailista tinagan na. Siyak amay sa kadagiti kabaketan dito'y kabildatan, ti saan amabalain amailista tinagan na. Kastoy ni Manay. Dumdum nga, dagiti duala payag ko, kapitan. Ibagam tirasaon, no apay asanak amabalain amailista. Jay gamin kwa. Jay apelidom. Apay ti apelido? Pangit. Anya? Sana mabalin na maisura, ta naalas ti apelidom. Day talang tirasaon? Ken pati rupam ket naalas. Day talang? Iso nga agawit kan. Talaga saan na mabalin, mailista tinagan mo. Kwaraw, makasangsangit mo't ni Marituyang anagawaid. Anyat na pasamak. Kasi nga rod ni nanatuyang. Anyat inaramid yung kang kwa na aya. Nyangkel kwa. Inong tanyaw, pinabainan yaw. Saan na ngayon lista tinagan na? Nay, apay ngay. Kano iso ti kasapaan ngay may diti barangay haul. Nga raw. Ay, sampay kano na nagderderam tayat na lang nga masapa makaumay. Tapno may palista tinagan na. Ita, saan na ilista? At bagakan ka kagawang. Anya day ta? Diniktaran ni antik ni Angkal. Saan na nga ilista tinagan ni nanatuyang. Aniya? Madan samot ngamin pagginginuranda kini antay. Nabayag mo day giant damok. Asinaw, tinagkunakin ka anaalas day tarupam tuyang. Ni kapitan, iso kano asan amabalain amailista tinagan ko, gaputan na alas tirupak. Makitak laing day dyan kumparek. Danuga. Oray kano ti apelyidaw, naalas matlaang. Ha? Naalas di ka burlisan nga apelyido ta? Day tamot ti kunana. Nabaybayagan na kasta ta apelyido ta. Apay ngay talaeng nga imbaga na anagalas ta apelyido ta. Panagkunak, agar aramid laang itirason ni kapitan. Talaga adi na kayat nga ilista tinagan ko. Di ko namkiday, adda talaga tipilpilyan na. Lakit di Ay, sana mabalin na saan ang mailista tinagan mo, tuyang. Kahit anya nga rod ti aramidan ta, badaw. Inteng. Madama pala nga ang angarag, jay native. Amano? Napakapabisin. Amok amabisin kayon ka ni Kwarog. Tagasam ngay. Nagmalmalam kayo ija barangay ho. Ay na, nagado tinagpalista. Kat, sinurot mo matla ang jay bilin ko kan ka? Anya jay bilin mo? Kita manday ta. Kunak, asaan mo nga ilista tinagan ni Maritoyang? Siyempre. Tinumpal ko tibilin mo dumgaw. Mabalin mo't ay adyak tumpalin. Nasaya at nukasta. Makabalasak matlaangay. Nay, nakunas mo't tarupam ngay madititirsenak, Marituyang. Ngamain, saan anailista tinagan ko, Maray? Nagsakay tinakam ko. Siyak pa'y amay sa kadagiti kabaketan. Saan anailista tinagan ko? Agasam day ta. Wang nga rod, Mare. Anya launa yun ay atibasol ko kini kapitan. Tadi na kayat nga ilista tinagan ko. Nuni kapitan, awan ti basol mo. Ngam ni Maribana nga, adda. Anya? Naibaga kanyak ni Kwarog. Ni kanumot Mariba nang tinangbilin kan ni kapitan. Adi na kano ilista tinagan mo. Anya klase a kapitan dayta? Padiktaran iti asawa na? Hindi mo pigsaan. Mangagda ka. Ay oray pa'y mangagda.
Saan na nasaya at day tangar aramidin da kanya? Adda aya saan nyo ang nagginawatan ka ni Maribanang? Adaya, awan mo't malagip ka. Diniktaran ni Maribanang ni Kapitan, adi na ilista tinagan ka. Una yan. Anyamatan a klase a kapitan ni Pari Inteng, tapadiktaran iti asawa na. Nga ruda, awan mo't malagip ko abasol ko kini Maribanang. Nagsaya at magtipan nakisarita na, no nakasangaw. Ngam nagadugayam ti bagbaga na kanya, no nakatalikod akaw. Anya nga taaya ti basol mo kenkwana. Awan malagip ka. Malagip mo, idi imay dito balay ni Kumarim Abanang? Wag, idi Sabado day jay. Anya ti naramid na dito balay? O may dumawdawat iti buguaw. Okay. Jak inikan ata basitan tay buguong ta. Daita ti rasyon. No apay adi na kayat apailista tinagan mao, tadi mo inikan iti buguaw. Ayun anya. Si kantumat nga may tadi mo inikan. Ay na, nagsakit met gayam tinakam ni Maribanang kanyak. Gapulaang iti bugoong nga umay na daw-dawatan. Ibagtada ka dito'y balay mo, Chip. Antoyo. Aw, anya day tayaw awat mo kanyak. Listaan day ta, Chip. Ha? Day ito yung matimbagan ni Uncle ko alistahan nga isubmitar mo yung munisipyo. Wan, Chip. Ngam insublida. Tapay. Kurang kano dagi tinagan anak kalista. Nayunan tayo kanaw. Sige, tay bagakin ni Uncle ka. Ay, Chip. Ilistatan at tinagan ta. Tapno mapadasan ta mo ti agawat iti kwarta. Senior citizen kaya. Saan pa, Chip? Agrupro pa ka lang nga senior citizen. Ngam saan ka pa ya senior? Uray si kamot, Chip. Tapay udmaw, kasla senior citizen. Uray pa'y. Ngam saan talata mabalin nga aglista. Tapang senior citizen lang da ito'y alistaan. Kasapulan gayam anayunan tinagan dagiti na ilista. Unang ka, kurang ka na. Gusto. Tainayon ta tinagan ni Marituyan. Agungat ni Antay. Di mo ipagbagan Nungay mamuan na. Basta ilista talatan. Maung tantamanan na. Basta di mo ibagbaga. Alan, ilista mo tinagan ni Nanam Atuyang. Sige man lang eh. Ay na, inlistam tinagan kaun kwaraw. Saan pa'y? Ilistak pa'y laang. Isa ka umay ko damagan ti spilling tinagan mo. Ay, thank you. Sige nga raw, ilista mo. Ay, aguray ta inakalaan jay ay di ka. Uray sakit nalipat akong ti spilling tinagan kaw. Anya? Pati jay pitya tinakaya nakak. Nalipat ako raw. Gumatangak man iti shampoo, Marikwanang. Apay kaslaad da na unag apang panunutam. Ay, ni Marituyang, kaasimal. Apay anak ko nam akaasay. Saan akaraman itinagan na ijelistaan? Diyan nga listaan dagiti makaawat iti kwarta. Rumbang lang, tikas jay kenkwana. Apay mat nga, Maray. Kaslasan tayo mat nga kakadwa. Naimot-mat nga main. Saan mat ti panagkunak? Uray kas jelaang ni Marituya ang naparabor. Basta adalakit day mangtad. Sakto pa'y ako mari nakat imutan na. Kaano ngay nimutan na ka? Idi dumawdawatak iti buggoong. Uray basit lang kunak, ngam dinakpay inikan. Day talaang magayam ti makagapo. Ay, dakkulabanag para kanyak dayjay, mare. Isunsamot ti sumungan. Naggapuan na nga ta. Naggapwa, Maray! Ay, Maray, nagkapuak man iti barangay hang. Nag-pay out kamay. Nag-pay out kayo?
Wun maray. Ilibre kayo man gayam kin ni Mari Kwanang. Ha? Nay, nagmayatan nga ay Marituyang. Ay katun maray. Sigay Maribanang, ibagam no anya ti kayat mo, tagatangal. Di nakungtan, tapos tulang di naramid magkanikwaraw. Nailista gayam tinagan ni Maritoyan. Impalista kung tinagan na, tapno na maawat na atulong. Ura agungot ka na. Sa anak nga agungat, Inteng. Nasaya at mat, tainlis tayo gayam tinagan na. Saan ka nga agungot? Saan, Inteng? Ay, mabainakit din akan ni Maritoyan. Uray no kas jay ti inaramid ko kankwana. Ay, inlibre naklata iti merinda. Isuan nasaya at mat ti inaramid yaw. Saan nasaya at agimula iti sakit tinakam iti pada a tao na nabanang? Kat si kamat kapitan, saan ka nga agtungpalkin ni nanabanang, no amom amadi ti iparamid na ken ka. Ala sige, ditan tinagibusan ti may sapay aparang, dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.